تماشاوانê Xanî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi. Di vê xelekê de hin mijarên me hene. Em ê dîsa bi hev re li ser van mijarêhan biaxivin, binirxînin, rexne bikin. Ez ê qey gerek niha fincana qehwa we hazir e. û ji bo ku em li gorî demê jî biçin, em zû dest bi mijarê xwe bikin. Kerem kin. Di xelekên derbasbûyî di me behsa hilbijartinên Herêma Kurdistana Iraqê kir û me behsa aliyên ku teblî van hilbijartinê han dibe ku cebheyekî, heniyekî nûnertiya welatperweriyê dike, nasnama netewî, mafên netewî, bîr û boçûnên netewî, dîroka netewî, têkoşîna netewî dike. Ew jî Partî Demokratîk Kurdistan e, PDK, û aliyekî din jî ku dîrokekî reş li pişt van aliyên siyasî heye û dîrokekî wilo hemû kes yanî pêwîst nake ku ez behs bikim. Ew jî nûnertiya wê yekîtî nîştiman û tiştê ku ji yekîtî nîştiman bela wela bûne, goran e, nizanim grûpên biçûk in. Yanî aliyê kurdewarî, cebheya kurdewarî, cebheya li dijî kurdewarî ye. Di van hilbijartinê hanê kalamê binerin gelê Kurd li başûrê Kurdistanê wê dengê xwe bide kî? Wê dengê xwe bide Birayî Mehmed û Hîroxan û kesên ku Kerkûkê firotin, kesên ku salên şêst û yekê de têkiliya wan bi rejîma Baes re hebû, kesên ku li hemberî Mela Mustefayê Barzanî rabûn, di demên hesas û krîtîk de kesên ku hevalbendê rejîma Hevdeh Sed bûn, hevalbendê rejîma Xwemeynî bûn. Evan kesê han nas kirîne û kesên ku li gorî xwe, li gorî dîroka xwe ji bo kurdewarî heta roja îro dixebitin. Şaş jî dibin, rast jî dibin, lê naverok û nasname û xeta kurdewarî her berdewam dike li Kurdistana Iraqê û ew ê dîsa di demên piştî wê berdewam bikin. Ev her du hene. Yanî rêya sêyem tune. PKK jî di nav de çêna bi xwe nexina vê mesele hanê. Berê jî di nakokiyên navxweyî, şerên navxweyî di navbera Partî û Yekîtî de PKK yanî darkê hemû hewdelayê. Ew ê xwe bera nav van mijarê hanê bike û helwesta xwe bide diyarkir. Ji xwe helwesta PKK zelal e. Her kes dizane. Lê PKK tim tercîh dikir, digot li Sûrî, li Tirkî, li her derî em ne aliyê opozisyonê ne, ne aliyê desthilatdariyê ne. Em xeta sêyemîn in. Niha ev derewa hanê li Tirkî jî eşkere bû. PKK piştgiriya CHP kir ku opozisyon bû li dijî desthilatdariyê ku AKP'yê pişt rêja dindirê parlamentoyê çûja silav da ne da AKP jî da MHP. Yanî terzî bûn. PKK terzî bû li Bakurê Kurdistanê.
لروجافای کردستانشی تعذیبو که آلیگری رژیما بشار اسد بریشی حوالی رژیما حافظ اسد بو 12 سالين درباسويجي حوالی رژیما بشار اسد الورجي اشکره بو و PKK لتيكليوي برژیما صدام حسين جي رهبو ما اشکره کر که ده روشنامه الحیات ده مها يناير مها شليا پاشین 1980 آپول شامي داخوانية كيدا روشنامه الحياة قلت تيكليه ما وصدام حسين بالرجيم العراقي هنا ام دخوازن پیش بخن او ناخوازن پیش بخن ديمكي رژیمێکی داگیرکەری کوردستانی نەمایە و PKK دەستێخوا نەئاوێتیە vê rejîma hane û alîkarî jê negirtiye hemû rejîm Îranê Sedam behsa Sûrî behsa Iraqê yanî eger em bînin ji yekîtî niştiman Partiya Celal Talbanî a ku bi têkiliyê xwe bi rejîmê dagirker re heye kî jê bêtir dîroka siyasî de a Kurda de kî partiyekî Kurd bêtir xizmet ji rejîmên dagirker kiriye PKK derdikeve pêş lewma yekîtî niştiman û Partî Demokrat li dijî hevin lewma yekîtî niştiman û PKK li gel hevin lewma PKK li dijî Partî Demokrat e kî behsa nasnama netewî bike xeta netewî bike PKK li hember derdikeve وجا تشتي خراب او کو PKK tim duruşmeyên netewî û niştiman perwerî û kurdwerî jî dide pêş û şerê xwe li dijî kurdperweriyê de van sloganê han van duruşmeyên han bikartîn û gelek kes hene pêtê xapandin hinek ji cehalet û ji xeşîmtiyê û ji nezaniyê hinek jî bi zanebûn ji bo bercewendiyê xwe di nava PKK de di nava vê xapandinê de berdewam dikin xapandinê ji PKK distînin û didin PKK û li vê civakê de belav dikin di daxuyaniya kezekê de ku we basın de Fırat'ın News de belav bû ev daxuyaniya koma civakên Kurdistan ez ê niha navê wê bigorim ez jî ji ber bêjim çima KCK eşkere dike û dibêj bang li gelê Kurdistanê dike ku dengê xwe bidin eniya netewî û a Kurdperwerî û a niştimanperwerî li cem PKK kî ye yekîtî niştiman e medya PKK çawa ku li hilbijartinên Bakurê Kurdistanê seferber dibû û xelkê wilo teşwîqî dikir ku dengê xwe bidin CHPê û dan medya PKK heşayê hizûra we qûnekek nema û rêklam û propaganda jêr nekir û diê ku di nava hada pêdene û naskirîne dew partî û Çequlmaz partî heşayê hizûra we qûnekek nema û nihat li ser medya PKK dev navêt Partî Demokrat dev navêt vê ala şêrîn ala xweşiktirîn al di nava alên dinyayê de heşayê hizûra we carekî din jî qûnekek nema nehat û dev navêt malbata Barzanî Eşîra Barzanî Kurdistana Iraqê ji Yalçîn küçük bigire û heta hûn di kîr derkevin yanî neha ê li ser medya PKK ji xwe derî û pencerê medya PKK tim vekiriye heşayê hizûra we carekî din ji kesên pîs gemar qirêj û qûnek re yanî Kurd dibin Tirk dibin çi kes dibin yanî ev heye yanî ez ne li dijî qûneka me yanî qûnek serbestin çi dikin ji xwe ew zanin lê ez li dijim dema ku
یەکی نەهێژای 5 قڕشاوەرە دەڤباێژ ئاڵا گەلێ کورد دیرۆکا گەلێ کورد ڕێخستنین گەلێ کورد دۆزا گەلێ کورد مافێ گەلێ کورد ئەزێ لە دژمم کی ببەرە بێنی لە داخویانیە زانم کێم زێدە دبکۆ هەنە کەس ژوە خوێندە بە ئەشکەرە دژمناتی ئانا دژمناتی دنابەرە پێکێکی و پەدەکەی دەبێن کارم بێژن سیاسی ئیدئۆلۆژیکە لێ پێکێکە چاوا دکێ مالباتا بەرزانی عشیرا بەرزانی هەدەف دگرێت ئارمانج دەگرێت ئیریشوت کرد دە هەموو داخویانیە واندە پەدەکە و بەرزانیان بەرزانی چیکردنش جا جەمیل بایەک و جا ئاپۆ ئەز vê nizanim yani ev kînahanê li dijî berzaniya ji çi tê bere medenî ferho were bêje yani malbata apo eşîra apo yan jî malbata Cemîl Bayêk eşîra Cemîl Bayêk ji bo doza Kurd û Kurdistanê ji berzaniya bêtir çikirine heq xwase helbet Partî Demokrat gelek eşîretê de hene yani ne tenê berzanî serkirdayetî dibe ku berzanî bin lê gelek eşîrê din hene dema partiyekî siyasî berê xwe bide eşîrekî berê xwe bide malbatekî ya ev çi partiyê demekî bi mentiqê eşîretiyê bi mejiyê eşîretiyê tidbêqey mesele eşîr dawesî li navbera PKK de û di navbera PDK de mesele ne îdeolojîk e yani dema ku ez eşîrekî sax bidim ber xwe li nava vê eşîra berzanî hinek dostê apoçiya jî hebûn yani û dibe ku heta niha jî têkiliyê van kesên berzanî bi apoçiya re hebe bi xapoçiya re hebe lê dema tu bêje berzaniyan demekî te hemû berzanî bi agirê em bêjin yani ev ê serkirdayetiya PKK dişewitîne niha ez nikarim hemû eşîra Cemîl Bayêk bikim armanc yan ji eşîra kêtikî a Murat Karaîlan yan jî heta hemû malbatê wan mere nikare bike armanc yani tiştekî ne objektif e tiştekî ne exlaqî ye lê di dijminatiya PKK objektif û exlaq û mentiq û mejî tune eger hebana wê divê daxuyaniya hanê din yani ji xwe fedî nakin medya PKK ji xwe fedî nakin bere bêjin yani di nava berzaniya de sê kes hene Mesûd Barzanî, Mesrûr Barzanî, Nêçîrvan Barzanî ev sê kesên ku di nava berzaniya de serkirdayetiya vê eşîra hanê serkirdayetiya vê rêxistina hanê em ji wan hez nakin em wan naecibînin em wan rex nedikin nizanim çi di here eşîrekî sax wekî Saddam Husên aynî wekî Saddam Husên dema êrişî vê eşîra hanê kir ketûber ter û hişk da berxwe 8,000 kes Saddam Husên ji eşîra berzanî kuşt apoçî jî aynî wek mentiqê Saddam Husên kînekî genî eşîretî malbatî tidbêqey malbatekî li hemberî malbatekî li medya PKK binerin winê naz bikin rojkî ji vegerin medya PDK rojkî ji roja eger wed medya PKK de dîbe rojkî kîjan çi kanalê televizyonê PDK hebin yan jî malber yan jî website rojkî ji roja behsa diya apo kirine bavê wî kirine eşîra wî kirine malbata wî kirine yan jî behsa diya Cemîl Bayêk bavê wî malbata wî eşîra wî kiribin em ê bêjin yek bi yek xemna tune baş e ev mejiyê eşîretî ê genî li cem PKK ev ji ku hatiye demek PKK dizane çawa wek Saddam Husên dizanîbû ku yani rewşa sembolîk a vê eşîrê a vê malbatê wateya wê ya kurdewarî a têkoşerî di nava gelê Kurd di nava dîroka gelê Kurd çi ye Saddam Husên jî nas dikir PKK jî nas dikir û li pişt PKK jî Mîta Tirk nas dikir lewma êrîş dikin
يعني تشيروك نتشيروكا بفقر المديا وانو تنبي قادر به بارزانيان ولو حموب هبر يكي اما بيجن عاقل من ديوان روش كجروجا ور شيرت لا ولو نا بعيبه دما بحثا علويز ميد هندري بيجي دكر ابوچي دين بون تشما بفي بحثاني وان هاش علويز مي عشيرتي عشي ایل پرستی عشیرتی دنوا پککی ده پر لپیش دکه بجا خوزیاش مالا خودیر روش کی جوجا عشیرا پککی لهمبری عشیرا هویر که مثلا داخویانی درخسته حالا می بدیا و مدنی فرحو و حزنی حاجه و چی برسه بدانا پککی خوزیاش مالا خودیر جبرکو بویه يعني پککی ایدی بری خود ده عشیرا مالباتا برزاني وعشيرة برزاني دبري خو بدانا او عشيرة دنيا كردا كالا مي بديا و اف روشنبير و انتلكتوالي بان عشيرة هاني و چبر سبا پککی بدانا انا و كي ورج مر افيد كنكه منكه ده هنا اندامن قيدا خيانية پککی نابينن دبينن نابجن يعني وجا جميل بايك شي اندام کنکی جمیل بایک و مراد کرایلان هر دوجی اندام دائمی کنکینه شد کنکه و تنکه آوان يعني و اوین انتلک اویش خور خود نرن کردستانی يعني دما لمديا پککی نرنگلوش خفدی ناکن يعني افکین و شرک و پککی لهمبری عشیره برزانی شرط يعني افتشیه انا صالحي قدولوش خفدي ناك دمال داخويانيا پککی دنر جمال ملا محمود خفدي جديروكا مالباطا خو جغورا رحمتي شيخ محمد عيسى فدي ناك جغورا رحمتي بابي جمال شيخ باقي فدي ناك دما افدا خويانية پککی دبينه كود بارتيك لهمبري مالباتك لهمبري عشيرك حق واسكين حق واسه ذكرشي ايليش دكو ودشمناتيه كي ولو يعني بيسويه باخلاق بردوام دك افكسين كون هال در دورا پککینش خفدی ناکن شيخ آلش خفدي ناكن لدماكو افرو شاهانه دبينه ايريشا لهمبري آلا كردستاني دينن آليكي ايريشا لهمبري كردستاني دينن آليكي ايريشا لهمبري فدكيجي دينن آليكي ايريشا لهمبري مالباتكي كرد عشيركي كرد كو خزمتكي كرداتير كريه جي هفته صالي ام چو قيسه يعني رخنا لپدكي بكن رخنا رخنين بأصول بأداب لهمبري پدكي بكن وكي كس وكي ريخستنجي لي بفي كينا هاني كينا عشيرتي كو حزبك سياسي ناوي بكي ادم قي زراك منطق وعاقل واخلاق لجن على ام بكي دسي خوشيبش اف كسين كو در دور بكي نيل سر ماسا بكي هما بچكي اخلاق قبانا گرك ايدي يعني بچكيش خو فدي بكرانه يا چتكم الجم بكي چتكم الجم في بارتيا كو جحشيتيه ج ايران اركريه جحشيتي ج صدام حسين ج تيكلي جحشيتيه مادام تيكلي بصدام حسين ر شي بكن لسر حسابي كي لسر حسابي قالي كرد اي باشوري كردستاني دما تيكلي بپککی بتوكيلين پککی برژیم حافظه صدر بكن سر حساب كرد سوريين ما قي جمال بيرنا بمعنى ازو جمال بالساعات عم اخبينه وبحثا تيكلين پککی قريش بالرژیم سوري ركري ما قي محمد موسى ريخستنين كردين سوري قي بيرنا بن تيكلين كيف نونو اي پککی بالرژیم سوري يعني افتشي هذه سري وان كسي هاني وان ريخستني هاني وان جروبي هان حياة شي درجة دكالن جو پککير ولو سرحيز بن
ولو زلول وملول وشبككير بقرتينن اري انا سيارة تيك ببني جمال وباسافاني بيها بنو مرافقاوي هبه ومعاش بديني بس يعني حياة بدرجة انسان ولو خو بفروش قلي خو بفروش دوزا خو بفروش ياو ايمه ما از ابو تشيبوم مبارس نا PKK ديكر بس دما كومجيت ايدي PKK خلاص نما مره نما کار پینه بکه اف کراسی گنی رزیای ایل PKK مره نما کار پینه بکه و چا ولو لایقی خود بینن وانا و رابن شو PKK ولو خوش بکن یانجی چاوی خود بگرن یانجی خود بکن کو روشا PKK کو نابینن یا اب چکی شرمه کی مزنه شرمه کی دیروکیه اب همو کسی لدورا PKK شریکین PKK نه PKK تيك بتش اويجي PKK رهن ويهرن يعني وش خو كاتنا اف قرينكا اف قرافا جني PKK تيدي دجاتيا الهمبري قالي كرد الهمبري دوزا قالي كرد ريخستنين قالي كرد ويتيك بتش اف هالبجارتنين داوي از بكرمانجي بيجم يعني قالي كرد ل باشوري كردستاني و برسبكي باش بده جميل بايك ونتني برسف يعني وسيليا كيليا كيتين اجتمان بخ قالي كرد وحساب جي كيتين اجتمان وجبافل طالباني وابي كري قلتي اندر دوراوي دنافر وبرسف بده حقاقة وقنديلة وجميل بايك ومديا بكي چند روجين بيشاما ايوان برسفي هان و كسن پێویست وێ وەرگرن یعنی وێ بەرسڤا دیرۆکی ئا کوردەواری ئا نیشتمان پەروەری PKK دەما کو بافڵ تاالبانی دبینە وڵات پارێز و کوردپەروەر کو کەرکووکێ فرۆتی یعنی لەجەم PKK وانا کوردپەروەرن بە حەزارە بەلگە هەنە ڤیدیۆ هەنە کو بزمانی ئینگلیزی و بزمانی کوردی کو جەلال تاالبانی ji PKK re dibêje terorîst diçû cem apo Şamê digo serok apo heval serok apo û di rojnamevanên biyanî re naz dikir ku ev ê derdora PKK xeşî min nabînin û rojnamevanên biyanî re digo PKK rêxistinekî terorîst e PKK dewleta Tirk tîne Kurdistana Iraqê û têkilî û belge li cem me hene têkiliyê PKK bi Saddam Husên re heye ev مام جلال طالبانی باوی بافل رێخستنا نەتەوی ئا نیشتمان پەروەری ئا یەکیتی نیشتمان وێ چاغێ ئەو لەسەر PKK دەگوت ما PKK دikare veşêre ne yekîtî نیشتمان dikare veşêre herdû jî dizê qulekîn yani yekîtî û PKK yani herdû jî xulamtî û zilamtî ji rejîma Îranê re dikin û wê wilo jî bikin يقولوا بس حيف ومخابن لسربان جروبين سياسي وحتى روجا إيرو خو چارانوسا خو چارانوسا PKK ve gri Rojdatê navîn bo sistemê kapitalîst modern te çi asteng tehlike çedibi lazım e pêşê ve bigirtana. İşte tehlika astenga ki reber apo çedikri ditin bu ve çava peşe ve bigirin avasas var girtin. Ki bikanın rojdatê navîn gor sistemê kapitalist modernite rexistin bikin. Ki berjevendiyê xwe li vê mintiqa bi ser bixin. Eger rojdatê navîn destxwe nexin nikanin hegemonyayê xwe dunyaya pêş bixin îlan bikin. Bo we gelek giring bû. Astenga tehlika mezin bo reber abo çedikir çare dikî dereda dîtin ki kompoyekî nav netewî pêş bixin ki reber abo bê tesîr bikin. dîsa vegeriyan
چیرۆکên PKK ساڵانە کۆمپلۆوان ناو نەتەوی ji neh û dehê Oktoberê bigire û heta em di bazê Sebatê de em bigêjin bazê Sebatê em ê gêj bin. û ja medya PKK wê zir û zir û zir û vir û çir û vir û zir û zir wê bêje û çîrokê wê naqedin û komploa navnetewî û serokatî komplo têk bir têk çû û piştî demekî komploa navnetewî berdewam e. û Cemîl Bayîk wê derkeve wek vedît dinya alem ekonomî hegemoniya de kapîtalîzma modernîte çênedibû serokatî asteng bû pêşiya wê ji bo çareserîkî ji hegemoniya xwe bibînin berê xwe bidin rojhilata navîn û di rojhilata navîn hakimiyeta xwe li dinyayê de çê bikin lê serok asteng bû û komplokî li hemberî serok çêkirin û şer yanî ê astenga stratejî li hemberî kapîtalîzma modernîte rêxistina PKK û serokê wê newewî bû Birêz Ebdallah Öcalan. Yani ena zarokekî were û li Cemîl Bayîk guhdar bike yanî wê bi rehetî jê dibêje ya tulkur e serokê telkur e kîha îştiheyî kapîtalîsta modernîte yanî Çîn net hesabê wê de Sovyet net hesabê wê de dinya net hesabê de serokê te newewî rêxistina te ya PKK hesabê wê de ji we ditirse ne yanî problem ne di Cemîl Bayîk de problem kesên bêhiş û cehelê ku ji Cemîl Bayîk guhdar dikin û jê bawer dikin. Heta sibê êvan derew merewê hanê bêjin serokatiya me û komploa navnetewî û çima komploa navnetewî û ja tiştên wilo nizam yanî evana bi rastî tîmarxane biwan lazim e. Hemû tîmarxaneyekî wilo yani pir xwe ecibandin e. Ji wan hene derdê dinyayê tune kulekî dinyayê tune problemê dinyayê tune tenê rêxistina PKK û serokê PKK û fikr û analîzê şiroveyê serokê PKK xeterî û metirsîkî me ewlo direelin. Amerîka Emerî qew NATO ji fikrê serokatiyê wilo direelin dibêjin ji bo xwedê hewara xwedê yanî xeteriya apo li ser kapîtalîsta modernîte û li ser civaka birjwazî û emperyalîst xeteriya apo bêtir ji xeteriya Sovyetê. Tiştekî wilo ecêb xwarûmar û gelevajî nakeve aqila nakeve tiştekî û ja hinek bêhiş û nezan jî hene wê qebûl bikin ê bêjin serê xwe bihejînin rast e ez gelek kesan nas dikim yanî ku wê rabin van çîrok mîrokê hanê van derewê hanê van xapbandinê hanê qebûl bikin û rast wek rastî qebûl bikin jî û welkî wilo ew jî reklam bikin. Li medya PKK binirin serokatî dema ku ji Şamê derket rojhilata navîn ji şerekî mezin parast. Ev şerê ku niha çê dibe wê çaxê serokatî bi biryara xwe bi nizamçî xwe parast. Hemû derew ha tiştekî apo şiroveyên apo rast tune. Apo dema di sala notî not û yekê de min berê jî behs kirî di serxwebûn jî heye dibêt sala 10,000 de em ê Kurdistanekî serbixwe û azad çê bikin nebû 10,000 not û neh çû derket Sûrî ew qewutan rejîma 17 sed ew qewutan derket hat Romayê hemû kes tê bîra wan van axaftinê apo em ji Enqere hatin Kurdistanê em bûn partî me PKK çêkir di heftê û heşta de
امج كردستاني هاتن روجلاتا نابين حبيزا رژیم سوری ها روجلات ناوی ندگوت حبیزا بعضی ام بون ارتش ام بون پشتر ام جی روجلات ناوین ام هاتن اوروبا امی ببن دولت و آبوها دناف ده کوانا ده هات گرتون هات امرالی ده دولت جی چو او ارتش رزگاری اگل کردستان بو های زین پاراستن اگل و حققه جو کردستان سربخو و آزاد خطیب دجله و حققه دویم کردستان و دولت سربخو آبید چوپی و شر وی آلا خوشک و پیروز دکن و شر کردستان فدره دکن و شر بیر و بوچون نتوایی دکن دی بینشتکی کهونه پرسته چی آپو ولو راست هیه یو آنا هینا جمیل بایک ساغه یعنی جمیل بایک خو فدینا که دما آپو جی ترکی هات سوری ده هفته و نهاده های جمیل بایک جیتنه بو های کمیته ناوندی پککی یک جی های وان جهاتنا جربا آپو تنبو چه خطری سر آپو هبو وی چاغه از بحثا هاوینا هفته و نهادک بری داربه ایلول بزیدتری سالکی آبو هات بن خطه هات کوبانه بشتی چو شامه و جه کمیتان آوندی جه حواله خواه ای ریخسنه رو نگوت بو اول کر قومیه سروک ریخسنه کی بی ریخسنه خواه بی پارتیا خواه بی کمیتان آوندی تشتکی بسری خواه بکه رای جو خواه و جنا خواه هر بن خطه پشت رجاتی کلی و کنتاکت بر ریخسنه رو چه بکو وان بده قبول کرن چی نه چی والله آبو به شروفه خو به مجیه خو عقل خو قراسه و دوربینی خو اكو پاشروجي دبینه کوی ضربه و انقلاب چه ببه تنبؤ بو لجميع بو يعني گمانی نوی یانجی شروفه نوی دیگه هاشت انجام کی و ضربه کی عسکری چه لو ما هات بنخته نشبر خواهد بنخته يعني شتكي باشا آبو چما تنبؤ نكر بگرتنا خواه چما تنبؤ نكر بوان گوهرتنی دندری رخصنه ده دوان گوهرتنی تنه مسألة ضربه عسكري ما بو آبو يعني شروعي وي اناليزي وي دقوت اوی ضربه عسكري چه باشه يعني اوی کومیتان آوندیا پککی وی چاقین هاکی جوان ساغه جمیل بایک ساغه دوران کالکان ساغه و هر دوشیل دروای حبسی بون هاتون گرتن مصطفى قرسو هاتو بگرتن رضا آلتون هاتو بگرتن لیو اویدن نه نگرتی بون چاوار ریخستنکی را به جوالاتکی وراتکی سروکی وی ریخستناهانه ریخستنا خور نبیج وی سازیهانه نبیج به منطقه شخصی تفگره منطقه کی فردی تفگره نه منطقه کی ریخستنی الگوری پرنسیبن ریخستنی وی چاقی کمیته یا ناوندی یا پککی ده هفته و نهاده گرک حلوست لهمبری آپو درخستانا بریار لهمبری وی درخستانا وی تیخستانا لیپرسینه چوا تو بی ریخستنه تو چوا بی ریخستنه تو چوولاتا کیدن ترافیا جبر چه مانا ریخستنه مانا سازیه تشتا کلو چه نبو تشتا کلو پشتی آپو هات گرتن جی وف تشتا یکو گوت دیسا ریخستن تهلوست وف جمیل باید تهلوست لهمبری وی نستن تفلی کو آپو ده گلک مجاراده اف جمیل بایک پیس کریو کی کیزگه کی ده هفیوینا آپو به روزنامه‌وان فرانسی کریس کوچیرا لرومای آپو لسر جمیل بایک دبیجه فردی و خو حز و بسری خو تف دگره و گلک کادروی ما کشتیه بی کل ما بگره و دو جارا دفش ریخسنه بردای
بكل ريخصني بقرا ابو حساب ش جميل بايك خوازه لي جميل بايك نابينه واهليته هاني وقابليته هاني دخد نابينه ريخصن بتوايي ورن حساب ج ابو بخوازن ج روجا کو ج تركي بازدا ج تركي رفيا بيكو ج في ريخصنا هانر بيج وجا انا جميل بايك در دكوي دبيج كومبلو ناف نتوي وكابيتاليستا مودرنيتا وج سروكيوي نووي تترسيا وكومبليكي ويراكرن او كومبلو ناف نتوي شمالن بري تناكن ما واتش تشوبا سروكي خوي نووي بردوام دكه شما كومبلو ناف نتوي 24 سالن تشتك بتنبي نبتنب دوران كالكان دمجي هما كومبليكي لهمبري تجي تشي بكوان جبوك جام ما بحصا يعني كونا غاد ومين كومبلو انا بنتري يا عيبه بتشك كلو هما نفر بتشك ولو منطق واوبجكتيف وبعقل كاجا تشكيف دبيجي والاي مامۆستای هێژە پارلەمانتەری کورد تونجەر بەکران dibêje navnîşana aştiyê li Îmraliyê kesek tune jêrbêje hey kerê çolê îja te çima çûyî parlamentoya Tirkiye eger di berê çareseriyê dişîne Îmraliyê ti li parlamentoya Tirkiyê çi dike ji bo çi gelê Kurd dengê xwe dade mane ji bo ku tu nûnertiya gelê Kurd bike di hundirê parlamentoyê mane ji bo tu çareseriya pirsa Kurd ji çek û sîlaha û li serê çiyê û li operasyona tu bîne hundirê parlamentoyê rola te wekî siyasetmedar wekî hêza çareseriyê ka çi ye dema tu xwe inkar dike dema tu xwe ting nedike dema ka pêwîstiya te di hundirê parlamentoya Tirkiyê di çi ma tu dîkor e tu çi dike dema tu dibêje navnîşana çareseriyê Îmraliyê hey xwelî ser hey dew partî hey çeqilmaz partî pişekî ji dengê gelê Kurd ferî bikin ev feqîr û rebenên ku bu hatine xapandin ê ku dengê xwe danî paşo hûn hêza çareseriyê ne çê nabe yanî bêje em hêza çareseriyê ne em hêza ku em xwedî rolin di nav jî de Îmralî bikin şerîk di nav jî de bikin qendîlê jî bikin şerîk lê xwe pêşeng bibînin bes heta ku Tuncer Bakiran xwedî înisiyatîf nebîne xwedî îrade xwe nebîne xwedî çareserî û xwedî gotin û şexsiyet nebîne wê tim mît û qendîl wê li wî siyarên wê li wî swarên û heşayê hezûra wê wekî kerekî be yanî dibê ew xwedî îrade bin niha di tecrübe dünyayê hene yanî em bêjin çîroka Îrlanda baskê siyasî Sinn Féin Gerry Adams rojkî ji roja yanî nedigt çareserî li cem îrayê ne li cem me ye çê nabe aliyê siyasî baskê siyasî bêjin na gerek bêje zibêr û remzî jî gerek bêjin evê di tenekê de dişoxilin gerek bêjin em çareserî ne win siyasetmedarin wilo bi çavê siyasetmedariyê bi çavê îrade û hêza siyasî a çareseriyê li xwe binerin eybî ji were vesî xwe kole û rişma we di distê mîtê de bû rişma we di distê qendîlê de bû û çareserî Îmraliyê herin cem Îmralî neyên cem me baş ti yanî ka parlamentoya Tirkiyê tenê tu meaş distîne tenê tu kursîkî dadigire tenê tê her ji mir silav bidin MHP ka tu çi dikî wilo naxif tu wilo zerer digînî xwe tu zerer digînî çareseriyê çawa tu xwe tune dihesêbe navnîşana ê baş e tu çima dibe partî tu çima dibe hadeb tu
تو چما دبی دو پارتی تو چما دبی چقل ماس پارتی تو چما دبی قزل قرد پارتی كاف چی اف چه اساسیه اف چه قاطع سیاسی وان کسی هان روش کی اف گلی کرد گلی میل با کردستانه یعنی ون چما دنگی خود دنیا کی كخوا شخصیت نابینه خو اراده نابینه خو مجی عاقل سیاسی نابینه خو چاره سریا سیاسی نابینه خو ناو نیشان آشتی و چاره سریا سیاسی نابینه ون چما دنگی خود دنیا کی ولو هر دنگی خو بدن کی بدینه بس یکی وقت ویا ناو نیشان چاره سریه ناو نیشان آشتی امرالیه خلیل سری تبجنا و سیاست مدارا و تو و ایک و تعانی لسر سرگلی کرد فرض کریه وکی سیاست مدار وکی نونر وکی پارلمنتر مدیا پکیش خو يعني شرمناك شو أخلاقتنا برنسيبتنا مبدأتنا رابورتكي سازيا يونيسف جريداي نتوين يكبوي كوب روشا زاروك وجنا مجهول دبر آلين جواكي بروبلمين ناو نتوي جريداي زاروكا رابورتاون كرنل وشو درخستنا و زاروکین کو آراسته ایریشا و دستدریجیه دبن دهندری بر راپورتی ده هاتن دیار کرن پکیکی جی مدیا پکیکی جی کرنلوشه ده اجا یک جو قربانی سرکه و استراتیجی پکیکی زاروکن و جن زاروکن کو پکیکی ده عمرکی بچوک واندکه چکدار بحزاري بلقا هنا لنابا شربان بيكاكيد جدا من يعني جو قناغين صالن حشتي وحتى رجائيرو ام حشتي دين عليكيش صالن نوتي وگرن ارشيفا بيكاكي روشنامه سرخوابون ونه ببینن دیروکا جدایک بونه دیروکا شهادت یا دیروکا جیان اخوا جدست دانه شربانین پکیکی وینی بینرن تمنه کی بچوک بونه چکدار تمنه کی بچوک جیان اخوا جدست دانه اف جنایت کی لدیجی شر ببلگه ریخسنا پکیکی اگر سازیه کی مافی مروبا دکارن دعوه لهم بری آزدم ازون بکن لهم بری نولیفر کوچ بکن لهم بری رمزی کارتالو زبیر عیدار بکن لهم بری کنکو تنکو اف سازیم پکیکی لأوروپا بکن کو اف ریخس نهانه ببلگین پکیکی اف پی دی اف ای روزنامه یا سرخابون همه سازیه کی مافی مروبات کاره دوسیه این اهولو فوتوی زاروکا ناوی داییکا وان جیو دیروکا جدایک بونه جیو دیروکا تید هاتنو کشتن همو ببلگه دکار لهمبری ریخسنا پکیکی دوز واره وکرن کو پکیکی دواری اینیشا لهمبری زاروکان سوجه شرکری کو چکدار کرنا زاروکا یک گرینگترین سوجن و لدجی مروفاتیه سوجه شر جنایتین لدجی مروفاتیه يعني اگر روجوي بي اف دوسياي هاني كو از بحثاوان دكم روجوي بي و هنا كرد لسربي مجارة هاني اللي كوليني خوشي بكون و بلغة فرن بلغة انكو فكاكة تيد سوجدار به دويواري هاني ده بطونان بحزاران جا فكاكة الخوانان لحالي خوانان حفتتنا محتنا یک و دو سه و چهار زاروکین کرد لروجاوای کردستان تین رواندن جمال باطی وانتی دایی که وان در دکیون سر سوشال میدیا و داخبن هوارا و بانگا خودکن کو زاروکی وان وگرینن دبکو باکوری اینک باکوری چاوی خوشبه مسئله هانی بگرن زاروکی مدینی فرحود ند نافدنه زاروکی حزنی حاجی
ند نابدنه جوان ر ندرده جوان ر نمراقه کی ور رواندن کی نه رواندن جوان ر نه چیروکه لیکنگی زاروکی وان هات رواندن و چاغی اول خوهایی بین خوزیاش مالا خودیره جوان شورش کر بگهشتانا اولو نویه دکتور حزنی حاجه و بکرانا شهروان و چکدار و بشاندانا چیه دم و چاقی بدیتانا که حلوستاوی و چوابی یعنی جی حلوستا مدنی فرحو یعنی جی اویدن یعنی شخو زاروکی کاک شارغورا مارتننه کل سروان بترسه و اوی مدیا چکری پککی و یعنی کام بدیا روش کی جروجا اوی مدیا چکری پککی و زاروکی وان دتمنه کی بچوک ده آبوچی وان برواندانان و بکرانا شروان کالاوی حلوستا وان چوابانا و صالح مسلم جی درده که امان پرورده دکن امان نظارم چه دکن یعنی نفدی ناکن تینن یعنی بحثا جنه و بحثا زاروکا و ایریشی لنبری زاروکا دکن و او زاروکا دبستانی وان جمالباتی وان ده تمنه کی بچوک دروینن و دکن مجی وان دشون و شورش و سروکاتی و شهید و تفقر آزادیه بوی منطقه هانه حتی روژا ایرو جواکا کرد مغدور پروپاگاندا و خاپاندنا پککیه زاروک کرد مغدور و قربانی ریخسنا پککی جنا کرد کو پککی بحثا جنه دک و آزادیا جنه دک مغدور ریخسنا پککی دوی راپورتا هانه دول گوری نوچیا کرد مدیا پککی ده فرات نیوز ده درکت بحثا دزدریجین لسر جنه تکرن و سر زاروکا جی تکرن کستنه وره دزدریجایین هندری پککی دل سر جنه دناوا قادا سیاسی ده لبرل اوروپا ها امجکی بپرسن امج نولیفر قوش بپرسن یا جی امج شمسی قلج بپرسن یا امج روزرین بپرسن به آبو چه دانی سری کچی کرده کچی کده چون تولی ویرخصنا هانه دبون جبو آزادی و جبو سرخبونا کردستانه آبو چه دانی سری وان ریخستنا پککی لی چیه چه دانی سری کچی کرده مانو اف مسئله ولو حتی یگرتی نامینن بشارتی وین نمینن وی درک هبن تفگرا آزادی و آزادی جنه و نزانم چه و گنل تپه و ساکینه پیر ما حداوی ولو دوی گرتی بمینه او نا آخذ و هنا قدن هبن وي باقبن شرم ناكن فدي ناكن او دچنش مر بحثا بن بيكرني ما في مروفا ما في زاروكا ما في جني و رابورت يونيسيف دكن نوچه اگر شرم تنبه دناوا ريخسنا بكيش خوتنيه حمود اشتراوائي رواندنا كردا رواندنا زاروکا رواندنا روزنامه‌وانا ایدیشال همبری نویسکارا ایدیشال همبری کسین کو رخنل پککید کن کسین کوش پککیش قدبن حمود اشتراوایی جبر چه جبر کو منطق تنه جبر کو اخلاق تنه جبر کو یعنی مجی اندامین پککی ولو کسیم کو درباسی هندری پککید بپچکی مجی تی پککی ولو مجی ویدشین دخ کومای وکی باکوریا گوتی دخ بوزولاوه و مجی گیدن سولکی دخ سریوی کاچو سریوی دگره و دهر حوال تو ولات پاریز کی پر باشی تو شورشگره کی پر باشی حتی که تو کوله به تو حواله کی باشه تو ولات پاریز کی باشه تو شورشگره کی باشه حتی تو کوله به کوله ریخس نیبه لی همه بچکی شخصیت آتا چه بو زمان تلویا مجیت چعبی تبه بو مجیت تبه بو خاینی تش میتره دخبتی تا چه قیسه پرستندیه تو دچی ترکیه چه شو شرم ناکن فدی ناکن از دچم دیامه نخوشه از دچم باکوری کردستانی از چم سردان آتیا خواه شرم ناکن اف دیامه
کو بدها قليلا هاتنا جدستي وين نان وآب خورن دفدا بيجن ناموسا وديا من أخوش دشم تبيجن تو دشي تو خايني تكيني هاي خلي سر هاي سرسري حوالتت parlamentoya Türkiye'de ser şeref û namusa xwe sundixin Tirkiye biparîzin. Serokê te yê Newewî dibêje ez dixwazim Tirkiye biparîzim xizmetê ji dewleta Tirk re bikim. Lêborîna xwe ji eskerê Tirk dixwazin û dibêjin şehîd serokê te yê Newewî. Di pêşiya hemû gelê Kurd, hemû dinyayê vê got. Ew diçin û tên Tirkiye. Samîtan herin were. Kî jî rewşenbîrê wan, nivîskarê wan herin Tirkî werin Ewropa herin werin ji wan re adet e û rewayê. Ez biçim serdana diya xwe ya nexweş li cem wan qebhete. Yo ev çi exlaq e? Ev PKK çi anî serê wan ya? Çi xistî zindirê serê wan e? Ev hema devê xwe vedikin û çop ji derê wan derdê. Ya ew çi ye? Heta vê dereceyê koletî, heta vê dereceyê heşayê hezûra we wilo bi şêweyekî wilo ya ez wan bi kera heşayê hezûra we ez muqayese bikim wan bipîvim ez ene neheqî û guneha di heqê kera didikim ya. Ev çi ye? Tu çima diçî Kurdistanê? Kurezê herim Kurdistanê û dibiteq. Kurdistana bavê te ye. Hestiyê kalê mû bavê mil Kurdistanê heye. Hestiyê apê min şehîd ku di nava PKK di jiyana xwe wenda kir di binê xaka Kurdistanê de. Ez herim Kurdistanê ez ê ejnê ji Tuncer Bakur Hanûş Cemîlbayîk bixwazim. Fedî bikin. We rexne jî kir piçekî wilo bi edeb û wilo bi usul û bi axlaq rexne bikin ya. Eyb ji me çi eyb e? Fedî tu neyî me ez rabim yani dawa doza fedî û şermê ji kesên xapoçî bikim zor e. Gelekî zor. Temaşevanê hêja li vir em tên dûmahiya vê xelekê heta xelekekî din mijarên din di nava xêr û xweşî û azadî û aştiyê de emîn.